سرخط مهمترین خبرها. مادری سیر فرزند خود را به آب وحش پرتافت ولی نجات یافت. نقشه اجرا نشد. مرکز ملی تستی برای داوطلبان یک امکانیت دیگر می‌دهد. در ترکمنستان گذاشتن میژه و ناخن‌های صنعی منع می‌شود. سلام بینندگان عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز جمعه 4 آگوست است. جسد دو مهاجر کشته شده در یک زنازنی گروهی در شهر چیخوف ولایت مسکو در زادگاهشان به خاک سپرده شد. قربانیان حادثه دلیر تقایزاده ساکن 28 ساله دهه فتح آباد و دلیر یوسف زاده ساکن 31 ساله دهه مومن آبادی ناحیه فیض آباد بودند. نوروز نوریدینов رئیس جماعت شهرک 30 سالگی استقلال ناحیه فیض آباد صبح 4 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت جسدها را شام دیروز به تاجیکستان آورده صبح امروز به خاک سپردند. این دو نفر در یک زنازنی گروهی در شهر چیخوف ولایت مسکو از ضرب کورد جراحت برداشته در جای حادثه جان باختند. ماه سپتامبر سال جاری مرکز ملی تستی با راه اندازی دور نوی قبول به داوطلبان امکان دیگر دانشجو شدن را می‌دهد. این تصمیم در پی اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان گرفته شده است. سبزعلی جعفرزاده رهبر مرکز ملی تستی 3 آگوست در نشست خبری گفت این مرحله کاملا نو بوده، در آن همه میتوانند اشتراک کنند، اما جای و اختصاص ها محدود است. مرکز ملی تستی سالهای قبلی یک دور اساسی و یک دور تکراری را برای داوطلبان جهت داخل به دانشگاه و دانشکده ها برگزار میکرد. سال گذشته با سبب اجرا نگردیدن نقشه قبول دانشجویان دور 3 تکراری برگزار کرده بود. سال جاری طبق اطلاع مرکز ملی تستی نقشه قبول دانشجویان به دانشگاه و دانشکده های کشور 53% اجرا شده است. یعنی در دور اول تقسیمات مرکز ملی بیش از 59,000 داوطلب حق دانشجو شدن را پیدا کردند، در حالی که نقشه قبول به گفته مسئولین این نهاد بیش از 110,000 مقرر شده بود. مقامات تاجیکستان بعد از یک ماه دولتی کردن لیسه آقاخان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان را شرح دادند. مقامات میگویند این مؤسسه تعلیمی زیرتابع شبکه آقاخان من بعد همچون لیسه دولتی برای کودکان بالیاقت و زیر نظر وزارت معارف کار میکند. گزارش را در این باره همکاری ما امیر ایسایف تقدیم میکند. وزارت معارف و علم تاجیکستان سبب دولتی کردن لیسه آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را اعلان کرد. قبلا حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی شدن لیسه آقاخان را تصدیق کرده گفته بود که این مؤسسه تعلیمی زیرتابع شبکه آقاخان من بعد همچون لیسه دولتی برای کودکان بالیاقت و زیر نظر وزارت معارف کار میکند. زیادالله عبدالزاده معاون وزیر معارف در نشست خبری این نهاد گفت دولتی کردن این لیسه یک چند عامل دارد. یکی از عاملاش در بعضی حالات وابسته نقشه‌های تعلیمی که در جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته شده بود بیرون از نقشه‌های تعلیمی فعالیت کردند. اما یک چیزی عامل مقدسی که برای مثلا هر یک سالی وطن بسیار چیزی عزیز است، مثلا آموزش فنی زبان دولتی. متاسفانه در همین مؤسسه تعلیمی با آموزش دیگر فن‌ها بسیارتر دقت داده، حتی گفتن ممکنه که در بسیار حالات ختم کنندگان این مؤسسه دولتی زبان همین مؤسسه تعلیمی زبان دولتی رو نمیدونستند. او تاکید نمود که استاندارد دولتی تحصیلات از طرف آموزگاران این لیسه صرف نظر کرده میشد. معاون وزیر معارف و علم تاکید نمود که کار این مؤسسه ادامه میکند. هیچگاه مقصدی یگان گروه بستن این لیسه نیست، برعکس امکانیت‌ها شرایطی که امروز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جستجو کرده ایستاده در شکل نو فعالیت کردن لیسه، من باوری دارم که در آینده باز هم فعالیت لیسه را باز هم خوبتر و بهتر می‌کنه. یک ختم کننده لیسه آقاخان در صحبت بدون ثبت گفت زبان تاجیکی رو درست و پورا محض در همین مؤسسه آموخته است. از بس که در این مؤسسه آموزش با 3 زبان میگذشت، با زبان تاجیکی، با زبان روسی و زبان انگلیسی، و در هر 3 گروه زبان تاجیکی و ادبیات درس داده میشد و خوانندگان آن پورا با زبان دولتی صحبت کردن میتوانستند. لیسه آقاخان سال 1998 با حضور شاهزاده کریم آقاخان و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باز شده بود. در آن 1200 نفر خواننده تحصیل میکرد. آن یکی از کمترین مکتب‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که بجز زبان تاجیکی به زبان‌های انگلیسی و روسی به خوانندگان درس میداد.
наҷотбахшони шаҳри нораки вилояти хатлон як занеро ки бо қасди худкушӣ худро ба дарё партофтааст зинда берун оварданд. зани 40 сола сокини ноҳияи Данғара ва модари 6 фарзанд будааст. бино ба иттилои масъулини ҳукумати шаҳри норак ӯ аз Данғара ба ин ҷо омадаву ба қасди худкушӣ худро дар руди вахш партофтааст. дилшод асозода шаҳрдори норак рӯзи 3 август зимни суҳбат дар нишасти хабарӣ гуфт ҳодиса нисфи рӯзи 3 август рух додааст ва наҷотбахшоне ки назди руду кӯлҳо набардорӣ мекарданд тавонистанд сари вақт занро аз об берун бароранд. зан дар суҳбат бо бахши корбозанони шаҳри норак сабаби ин тасмимашро нақл карда гуфтааст вақте фаҳмид ки шавҳараш зани дуюм дорад қасди ҷони худ кард. назари шавҳари зан ва пайвандони ӯ дар ин бора маълум нест. ҳоло ҳодиса аз сӯи мақомоти интизомӣ дар шаҳри норак таҳқиқ мешавад. мақомоти вилояти Марии Туркманистон бо заноне ки дар муассисаҳову идораҳои давлатӣ кор мекунанд вохӯриҳо анҷом дода аз онҳо даъват мекунанд ки хушахлоқ бошанд ва либоси оддӣ пӯшанд. ба бонувон ҳушдор дода мешавад ки дар сурати риоя накардани ин тавсияҳо аз кор ронда мешаванд. ба занон боз гузоштани мижа, истифодаи нохунҳои сунъӣ, ранги рӯшан кардани мӯи сарро манъ мекунанд. ҳамчунин истифодаи ҷавоҳирот низ дар ҷои кор барои онҳо манъ шудааст. дар вохӯриҳо занонеро ки мижа ва нохунҳои сунъӣ доранд ба минбар бароварда дар мазҳари ом танқид мекунанд. хабар медиҳад бахши туркмании радиои озодӣ. маҳдудиятҳои ороиши занон дар Туркманистон нав нестанд. солҳост ки дар он кишвар чанд нави ороиши занон манъ шудааст. моҳи июли соли гузашта дар вилояти Лебаб чанде аз анҳо барои пӯшидани шими ҷинс, ранг кардани мӯи сар ва куртаҳои танг боздошт шуда буданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳушдор медиҳад ки рӯзҳои наздик дар як қатор минтақаҳои Тоҷикистон эҳтимоли омадани сел пешгӯӣ мешавад. як қатор минтақаҳо ин навоҳии Кӯҳистони Бадахшон, инчунин вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ дар назар аст. дар ин манотиқ 4 август ҳавошиносон бинобар гармои зиёд обхезиро пешгӯӣ мекунанд. ҳамчунин то 6 август аз ҷумла дар баъзе ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи марказ, дар шаҳри Душанбе ҳавои ноустувор хоҳад шуд. боз тӯфони чангу ғубор ба амал омада он аз ҷанубу ғарб ба кишвар ворид мешавад. мутахассисон ҳушдор медиҳанд ки рӯзи 4 август шароити обу ҳаво дар кишвар метавонад боиси афзоиши мизони нурҳои ултрабунафш дар қабатҳои болои атмосфера шавад. ба сокинони шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Хатлон тавсия дода мешавад ки дар соатҳои аз 12 то 15 берун набароянд ва бояд эҳтиёткор бошанд. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 4 августро фаро мегирад. 4 август 4 августи соли 2014 парлумони Тоҷикистон ба ҳукумат ҳақ дод ки дар ҳолатҳои изтирорӣ аҳолиро аз дастрасӣ ба хадамоти алоқаи мобилӣ ва интернет маҳрум кунад. қароре ки мавриди интиқоди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқ гардид, аз ҷониби ҳукумат ҳамчун амри зарурӣ ба хотири ҳифзи субот дастгирӣ шуд. созмонҳои ҳомии озодии баён аз маздуд шудани дастрасӣ ба шабакаҳои хабаррасон дар ҳолатҳои сар задани ноамнӣ пайваста интиқод мекунанд. 4 августи соли 2018 Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, тарҳи ислоҳшудаи кодекси ҷиноиро имзо кард, ки барои даъват ба терроризм дар интернет ва ё тарафдорӣ аз фаъолияти террористӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷазои сахт муқаррар шуд. дар сурати лайкмонӣ ё бознашри матолибе ки хусусияти ҷиноӣ дорад, аз ин баъд бо 10 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. 4 августи соли 2016 ваколатдори ҳуқуқи инсони Тоҷикистон гуфт, ҳадафи паноҳҷӯии шаҳрвандони кишвар дар Аврупо, бахусус Лаҳистон, на дар дарёфти паноҳгоҳи сиёсӣ, балки фақат роҳ ёфтан ба ин кишварҳост. вале мақомоти Полша аз он пеш иддаои Зариф Ализодаро рад карда гуфтанд, ки садҳо паноҳҷӯи тоҷик бо фирор аз таъқибҳои сиёсӣ ва ба хотири дигарандешиву узвият дар ҳизбҳои дар Тоҷикистон мамнӯи сиёсӣ хостдори паноҳандагии Аврупо шуданд. имрӯз 4 август 1000 рубл ба 116 сомонию 40 дирам баробар шудааст. бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон 100 доллари амрикоӣ баробар ба 1092 сомонӣ ва 100 евро ба 1196 сомонӣ иваз мешавад.
хабару гузоришҳоро аз навиди бомдодӣ тамошо кардед. то дидори баъдӣ худу наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр, худо нигаҳдор.